Sako ya bisheshe eyo mu district y'Ibanda erizoba yatungaho urukiko orwabono rubeta AGM kandi orbarukorra hambuga nkuru zegomborra ya bisheshe aho mugenyi mukuru yabarukorins Nyangaro manager w'ekitongore cy'erukugita za Sako omuri burenge rw'izoba yona iwe kwihano joininga ehindwire ki ahamagara gawe oguyasima gavumenti ahabwo kureta hentekateka yo kutandikaho za Sako ekiresire hentunguko mu bantu kandi nagira ngo abarukunda kukozesa za roni babanze kubatera mutoci okubatungukire ahabwo kuba nk'abana bahejo kureberaho ngunyowe eshonisa abana banje eshonisa bijukuru banje nomanya ngo abantu abo agusako eshonise embera zabo tizirugareka kuba nko kuzakubire kubatarashonire nwikirizananye niyenda kusimba executive na technical staff ya Bisheshe Sako akuba Sako nyingi zitandikirwe kandi zabo kandi abantu abakuzigwisa abantu abo executive na technical staff konka mwanya wa Bisheshe de yirayo kandi ekora amagoba echo kubanyisa ngo abantu abo binyine kibakutukora bemwe habyayorekwa omurikikoru Sakweji eriyo negenda kurungi omisho kandi aha sente zitanyagirwe omwaka gw'2023 Sakwe kabeine sente eziryo miliyoni 1 na miliyoni 13 obwo mu mwaka gw'2022 ekabeine sente ezirukwingana miliyoni 8.2 kutwagira kushima ibitabo bya Bisheshe Savings and Credit Cooperative Society ebyo mwaka gwahendire ebrashatu na kimwe byo ku 12 2023 tukashanga n'ibiterezwa umuringo murungi twenda tukuze portfolio yitu ya roni kurgaha itube turuho ya 1.2 billion tukiteka 1.5 billion tugarike tukuze ukubika kufika nkaha miliyoni dusanza atanu kandi na nemugabo nayo tukuze at least nkaha miliyoni ukaga atanu orukiko rwahinguze mbarira yo mwaka kandi bimwe aha byatensebwa no kutandikaho buhereza bw'abakazi abaterine sente kwetungura hamwe n'ebindi so mwaka kuwa nshara mutukutera ukijwa kweta dividend ningashi akunkumanza amago kandi ubushare nebe inata kapasenti dake funa tokajo tiriza kushare nile ko ndetero umutwano shangane kuretanga 10 azazubanje wenko ndechana agamba eba kweta kwatu nje bonus nishukuru mutande kusheka teka nyo Sakweje cyenyambiremo nguzire mupiki Bisheshe Sako bwa hati einaganda mataja ashatu agarumwe rya Kahunga omu district ya Kamwenje hamwe na ganda abiri